Gdje se mi danas nalazimo, manastir Zlatica. Pa priču o manastiru Zlatica počet ćemo, kao što i to priliči, kada govorimo o vjeri, sa mjesta odakle su ostaci ranohrišćanske krstionice. Uvijek kada se krstionica nalazila uz hram, to je potvrđivalo da se radi o nekom episkopskom sjedištu. Tako i u ovom slučaju svi istraživači, naučnici i arheolozi se slažu da je upravo ovo mjesto na koje sada ja stojim bilo nekada davno u našoj istoriji episkopsko sjedište. Manastir Zlatica se nalazi u predgrađu Podgorice na sjevernom obodu široke Zetske ravnice, bogate ne samo plodnom zemljom, već i ostacima brojnih kultura stvaranih od najstarijih vremena i epoha. Manastir se nalazi na mjestu zvanom Crkvine u prigradskom naselju Doljani, zaseoku Zlatica, Podglavica. Prislonjen uz obronke gora u oblasti plemena Kuča, on je podignut na prelasku Pjenušave Morače u njen ravničarski tok, na njenoj lijevoj obali svega 3 km od antičkog grada Dioklije, odnosno Duklje, sa kojom je neraskidivo povezan. Iza sebe u svom brdskom zaleđu Zlatica ima još jedno antičko utvrđenje zvano Medeon, to jest današnji Medun. Kako imena u mnogome određuju i objašnjavaju prirodu i sudbine ljudi i mjesta, tako je i naša Zlatica svoj karakter i istoriju vezala za zlato i zlatolikost. Sa ovim u vezi u rječniku Srpske akademije nauka i umjetnosti nalazimo da se u srednjem vijeku zlatni novac upravo nazivao ovim imenom, kao i to da je u oblasti Dubrovnika također u doba srednjeg vijeka Zlatica označavala mjeru za zemlju. Osim ovog, ovo ime nosi jedna vrsta kune, a od biljaka su poznate dvije vrste pod ovim imenom. U pregledu značenja i načina postanka imena ovog manastira za nas je posebno bitno predanje sačuvano među mjesnim stanovništvom, koje u mnogome osvjetljava i određuje suštinu ove drevne svetinje kao mjesta određenog i blagoslovenog da svjedoči prisustvo božanskog dobra i istine na zemlji. Naime, prema sačuvanom propovjedanju u Kučima, Sveti Sava je prolazeći sa svojom pratnjom ovim predjelom i ugledavši kako se na zlatnom zetskom suncu leluja i zlati zrela pšenica, obradovan izobiljem roda i ljepotom prizora, njive i mjesto blagoslovio i prozvao Zlatica, rekavši divne li pšenice, prava Zlatica. Preko žita koje u simbolici evanđelja ima značenje riječi Božije, ovo predanje nas posredno upućuje na neposredno znanje Svetog Save o posebnosti ovog mjesta koje je u tadašnjim ostacima manastira imalo jasnu potvrdu i uporište. O vremenu nastanka manastira postoje oprečna mišljenja. Pa manastir je po usmenom predanju, pa i po riječima nekih pisaca, lokalnih pisaca, datira iz 5. vijeka, odnosno starija crkva Bazilika, ona je iz 5. vijeka, dok Trolisna crkva smatra se da je ona iz 7. 8. vijeka. Međutim, po nekim ona je čak iz 4. vijeka. Tu su oprečna mišljenje kad je u pitanju Trikonkos. A što se Bazilike tiče, ona je definitivno iz 5. vijeka. Znamenitost Bazilike je sarkofag koji se nalazi u njoj, koji je grob episkopa Evandrosa, za koga se smatra da je čak i podigao tu baziliku, da je ktitor bazilike. Bazilika u isto vrijeme, da kažem, to arheološki neistražena, u njoj i dalje je grob do groba, čak grobova imaju u oltaru, za razliku od Trolisne crkve koja je arheološki istražena. 80. godina bila su arheološke istraživanja, ona je arheološki istražena. Po riječima Vere Drecun, koja je predvodila arheološku ekipu, u Trolisnoj crkvi su naišli na temelje neke starije crkve. Tako da se smatra da je Trolisna crkva podignuta na temeljima neke još starije crkve, ne zna se iz kog vijeka.
Prvim arheološkim iskopavanjima 1956. i 1957. godine otkrivena je i otkopana trikonhalna crkva smještena u južnom dijelu manastirske cjeline. Ona se sastoji od trolisnog glavnog dijela, priprata i atrijuma, otvorenog dvorišta, uokvirenog natkrivenim hodnicima. Orijentacija crkve je zapad-istok. Prema objavljenom planu mogu se odrediti njene mjere. Dužina sa pripratom je 18,22 metra, dužina atrijuma 18,88 metara, dakle ukupno 37,10 metara. Širina glavnog dijela ista je kao i atrijuma 19,33 metra, a sa apsidom 20,66 metara. Zidana je od naizmjeničnih redova kamena i 4-5 redova opeke sa debelim slojem maltera između. Spolja je crkva bila omalterisana, dok je zid iznutra, vjerovatno samo u donjim zonama, bio obložen tankim mermernim pločama. Za gornje se, prema doduše malobrojnim ostacima kockica mozaika, pretpostavlja ukrašavanje ovom tehnikom. Pod je u crkvi i atrijumu bio popločan velikim pravugaonim kamenim pločama. Osim toga, on je u oltarskom dijelu istočne konhje bio uzdignut za jedan stepenik od nivoa naosa. U sjeverozapadnom i jugozapadnom uglu između vrata i sjeverne, odnosno južne konhje, nalazi se po jedna polukružna niša. Na osnovu sačuvanog dijela zidane konstrukcije, vjerovatno je u apsidi bio episkopski prijesto i sjedišta za sveštenoslужitelje. Priprata je izdijeljena na 3 dijela, od kojih je u sjevernom sa apsidom otkrivena krstionica u koju se silazilo sa po 2 stepenika sa zapadne i istočne strane. Njene dimenzije su 2,44 puta 1,11 metara. Druga po redosledu otkrivena crkva manastira Zlatica istražena je u 2 ljetnje kampanje 1958. i 1959. godine. Trobrodna bazilika se nalazi sjeverno od Trikonhosa i nešto je veća od nje. Dužina sa pripratom je 24,99 metara, širina bez priprate je 15,96 metara, sa pripratom 25,64 metra. Svakako najvažnije otkriće u sklopu bazilike je mermerni sarkofag koji je nađen ukopan u zemlju do poklopca u za njega pripremljenu prostoriju na sjevernom dijelu priprate. Dvoslivni poklopac sa 4 akroterije na uglovima većim je dijelom razbijen, a sanduk ispražnjen. Jedna strana sarkofaga i poklopca su ukrašene motivom šestokrakog krsta u krugu između 2 latinska krsta, dok je na drugoj samo ravnokraki krst u krugu. U izvještaju se navodi da je ukras istovjetan sa motivom na jednoj pregradnoj ploči otkrivenoj u atrijumu Trikonhosa, i to tako da su odgovarajuće strane sanduka i poklopca rađene po uzoru na lice, a druge prema naličju ploče. Veoma je malo činjenica na osnovu kojih bismo mogli govoriti o životu manastira Zlatica u srednjem vijeku. Vrijeme podizanja Zlatice, kao što smo već vidjeli, stavlja se u 5. 6. vijeku, dok je opšte prihvaćeno mišljenje da su crkve u Prevalisu, pa prema tome i u Duklji na Zlatici, razrušene i zapustile tokom najezde Avara i doseljavanja Srba. Ovo potvrđuje i pisani izvori kada navode po posljednji put episkope ove provincije na početku 7. vijeka, svjedočeći raspad crkvene organizacije. Sa ovim u vezi, mala je vjerovatnoća da Zlatičku baziliku i Trikonhos nije zadesila ista ovakva sudbina. Drugi posredan podatak o odsustvu života u manastiru tokom srednjeg vijeka je nedostatak pisanih podataka u našim srednjovjekovnim izvorima. Malo je vjerovatno da bi u slučaju njegovog neprekinutog života ili obnove u srednjem vijeku to ostalo nezabilježeno u dokumentima, umotvorinama i predanjima. Osim ovoga, u prvom pisanom pominjanju u turskom popisu iz 1485. godine Zlatica se bilježi kao naselje, a ne kao manastir, što najvjerovatnije znači da je on već davno zapustio i razrušen. Nova istorija manastira Zlatica
tako reći njena sadašnjost, otpočinje sa prelaskom dijela Kučkog bratstva Ivanovića na ovo mjesto tokom 19. vijeka. Istovremeno sa oslobađanjem od Turaka dešava se i izbavljanje Zlatičkog manastira iz okova zaborava na neposredan način, kao što je rečeno, interesovanjem istraživača i na posredan način tako što se uz sami obod crkvina podiže novo ognjište, najavljujući tako i skorašnje paljenje Zlatičkog duhovnog plamena. Uz ruševine manastirskih crkava svoj dom podigao je jedan od najuglednijih ivanovićkih bratstvenika, kučki vojvoda i brigadir Zetske nahije, Vaso Bracanov Ivanović. Na velikom nadvratniku dvorišnih vrata okrenutih prema manastiru još uvijek je čitka uklesana godina zidanja njegove kuće, 1886. Neposredno uz zidine starih hramova vojvoda i brigadir Vaso Bracanov mogao je dakle na hrišćanskim temeljima ovoga tla da podigne svoj dom i u njega zajedno sa dijelovima kamene plastike uzida svoje i junaštvo svoga plemena, ali i Crne Gore koja se tada utvrđivala. Od tada vrijeme je učinilo da ruševine manastirskih crkava i beskrovne kuće vojvode Vasa Bracanović dočekaju u naše dane da se na temeljima drevne Zlatičke svetinje osluži sveta arhijerejska liturgija, koja je u sebi sakupljala i sabirala eho prošlosti, glas sadašnjosti i odjek budućnosti. Već od 1997. godine na praznik Cvijeti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije posjećuje manastir Zlaticu i služi svetu liturgiju na njenim ruševinama. Znajući iz istorije njenu vrijednost i doživjevši je kao mjesto u kome se skriva velika svetinja i na kome počiva izuzetni blagoslov Božji, mitropolit Amfilohije počeo je da se raspituje o mogućnostima njegove obnove. Prvo što je u tom pravcu trebalo učiniti jeste povratak u crkveno vlasništvo postojeće vojvodske kuće Ivanovića i obližnje livade, koja je već djelimično otkupljena za privatnu gradnju. Od praznika Cvijeti 2001. godine, početkom novog tisućljeta, započinje nova istorija ovog starohrišćanskog svetilišta. Otpočinje njegova sadašnjost, njegova budućnost, sljedećom odlukom mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Saglasno Ustavu Srpske pravoslavne crkve, član 108.7 i 8, poslije svečane arhijerejske službe održane na Cvijeti 8. aprila 2001. godine, ljeta gospodnjeg, u crkvinama drevnog episkopskog manastira u Doljanima, Zlatici kod Podgorice, a po ukazanoj potrebi radi obnove ove starohrišćanske svetinje, kao i njene duhovne i kulturne misije, poslije otkupa stare zgrade i imanja nekadašnjeg manastira, donijeli smo sljedeću odluku. Vraća se u život i obnavlja pravoslavni manastir Zlatica, počevši sa gore navedenim datumom, i kao takav upisuje u spisak aktivnih manastira mitropolije Crnogorsko-primorske. Otkupljena nekadašnja kuća vojvode Vasa Bracanova Ivanovića proglašava se za manastirski konak, a otkupljena livada se vraća za manastirski posjed. Pristupiti u najkraćem mogućem roku obnovi konaka, čišćenju i održavanju crkvina, izgradnji zgrade duhovno-savjetodavnog centra mitropolije Crnogorsko-primorske i stvaranju potrebnih uslova za normalni manastirski život, za nastavak arheoloških istraživanja i zaštitu lokaliteta, obnovu trolisnog hrama i starohrišćanske krstionice u njemu i time stvaranju preduslova da ovo sveto mjesto ponovo zaživi i nastavi da vrši svoju blagotvornu duhovnu i kulturnu misiju u narodu. Obnova manastira Zlatice počinje intenzivno i kontinuirano od 1998. godine, kada je odslužena prva liturgija na Cvijeti, i od tada pa do dana današnjega Cvijeti koji su slava manastira neprestano se služi liturgija. Manastir Zlatica je po blagoslovu mitropolitovom dat za poslušanje sestrama manastira Duge i prva sestra koja je poradila nešto u manastiru Zlatici bila je tadašnja iskušenica Tanja, a današnja monahinja Zlata. I u vrijeme njeno dovežene su dvije prikolice koje su služili, dan danas služe za stanovanje sestrinstva. Tada je sprovedena i voda u manastir i očišćeno imanje i prostor oko kuće.
2002. godine od juna mjeseca ja sam ovdje postavljena i od tada sam kontinuirano u manastiru Zlatici i od tada traje jedna neprestana obnova ovoga manastira. Pored Velikog sabora na Cvijeti u manastiru se i preko cijele godine služi sveta liturgija. Pa mi u principu imamo često službe, odnosno imamo službe kad god to dozvoljavaju meteorološki uslovi, obzirom da nemamo izgrađenu crkvu, nego su to ostaci i služba se služi uglavnom u Trolisnoj crkvi koja se smatra za episkopalnu crkvu. Ona je od prošle godine natkrivena, tako da uglavnom u ljetnim mjesecima i s proljeće i sa jeseni imamo liturgiju u manastiru. I imamo skoro svake nedelje. Prestoji preuređenje i obnova Vojvodske kule Ivanovića, prestoji i ono za život manastira najbitnije, obnova manastirske obitelji, molitve i bogosluženja. Manastir Zlatica počinje prema tome ponovo da sija vječno obnavljajućom zlatnom svjetlošću božanskog zlata, pozlaćujući njime umove i srca novih pokoljenja. Kada bi bilo malo više dobre volje, ljubavi i razumijevanja kod aktuelnih opštinskih i republičkih vlasti, obnova ove svetinje bi tekla mnogo brže. I pored činjenice da je mitropolija upućivala nekoliko poziva opštinskim vlastima za saradnju i dogovor, sve je ostalo po starom. Pa znači i sam mitropolit od 2002. godine, znači mi smo mnogo puta upućivali i poziv gradonačelniku da posjeti manastir, onda smo obavještavali i arheološku zbirku u Podgorici, jer smo u kući koju smo raščišćavali naišli na nekoliko grobova. U jednom grobu smo našli i krst i mi smo tražili saradnju sa njima da oni otkopaju te grobove, da oni izvade kosture, da oni prosto naznače iz kog vijeka su ti grobovi i tako. Međutim, nismo uspjeli da uspostavimo tu jednu dublju i tješnju jednu saradnju. Također i sa muzejom i galerijom iz Podgorice imali smo nekoliko susreta i nekoliko ovako, kako bih rekla, oni su dolazili ovdje u manastira i također ja sa njima imam saradnju. U izvjesnoj mjeri do dana današnjeg imamo saradnju. Blagodareći upravo duhovnoj snazi ovog starohrišćanskog svetilišta i njegovom sakrivenom, ali neprekinutom kontinuitetu, ova svetinja ponovo vaskrsava na početku 3. tisućljeća hrišćanstva. Njegovo ponovno proglašavanje za manastir i oživljavanje na Cvijeti 2001. godine, kao i ova skromna priča o njemu, imaju za cilj da doprinesu njegovoj obnovi i obnovi našeg sabornog hrišćanskog pamćenja, kao i našeg duhovnog i kulturnog identiteta. Ona želi da bude i skromni doprinos obnovi našeg prijestolnog grada i njegove izvorne kulture. Uvjereni smo da će ovaj vodič kroz manastir Zlaticu i njegovu prošlost biti postrek za nastavak započetih istraživanja na ovom prvorazrednom arheološkom i crkvenom lokalitetu.